Secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Loro Ximenes, lança programa live streaming, o tema Jornalismo Cidadão, Citizen Journalism by SM News. Lançamento Nerasic realiza e edifício Media SM News Bali de Dili, quarta-feira Loron Sanulu Recintolo, fulan setembro tinangne. Diretor SM News Mariano da Costa Hateten, SM News hanesan media plataforma online ida, honia papel fahe informação ba público, o karakter faktual no atual. Plataforma media online ya, jadi ini honinya papelnya maka divulga informasi buat publik o karakter aktual no faktual. Tamane maka ada unita halau helene, itamo kane kita kata experience itu mana. Experience existence kata gini, mai be babe. Tamane maka kita tahu, kita elaboratan hanuin elaboratan plan itu kultur terhorita, decidi dalam tentang kita nih program aku honaran citizen journalism. Tambah-tambah kita hanuin ini, tambah mundu mundu digital. Tambah ini maka fobi pembaita tu continua kadang, tambah ini ya kompetitor nih, maka lawan sama kompetitor entre ita, oh ita bagai ini kompetitor nih media sosial. Media sosialnya maka saya orang hanya kan ita ini kompetitor, tambah ini maka kita tinggi prepara orang para tu bele saya orang alternativa bah buat kira-kira itu. Maka kita hanuin ita boleh langsatan ita ini program ada citizen journalism tambah ita tene kata ia konteks agora ne ema bele usa ferramenta oi bele halo relato ba informação. SM News nya existência ho esforço nenek mai beba bebek. Programa fong honaran citizen journalism realiza tambah tuir Mariano mundo ida agora mundo digital. Nunefo bibang ho di continua hakasan iha kompetisan media digital. Entretanto, o secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Loro Ximenes, encoraja a mídia SM News, continua a tudo profissionalismo e a contexto live streaming. Augusto Neno, Televisão Timor-Post. Janela informação by Emma Roto. Atuaten informação atual diagliu, que tá halua. Haneha botão subscribe, like, halo comentário, no faz botão ba media social Roto.